Om Swastiastu. Rahajang semang alit-alit, punah pigatrane. Inggih hidupogis tata kena terahayu nggih. Rahinane mangkin Ibu Setia Tirtani Mesih utawi Ibu Tirta jagi ngawadarang pepelajaran nganinin indek pidarta Bali ring kelas 3 SMA dipuniki. Sakiwanten sedurung Ibu ngelantur durus alit-alit makasami saya yang dumun buku miwah pulpennyane. Ini sampun inggih. Sanika pertama Ibu jadi ngawadarang indek napi punika suksemanyane pidarta Bali. Sakiwanten sedurunge punika alit-alit makasami dumun ring SMP utawi SD pastika sampun pulih pepelajaran pidarta Bali. Sira sane kari eling napi punika pidarta Bali. Inggih alit-alit sami presida cingakin iriki. Pidarta Bali inggih punika bebaosan membahasa Bali alus sering pekraman sane kewedar. Untuk tujuan mangga anake sane nyirengang baosa punika kayun nginetin daging kepatutan sane kebaosan. Inggih mangkin sang sane mapidarta Bali kebaos napi. Sang sane mapidarta Bali kebaos sang pemidarta. Inggih Ritakala iraga jagi ngewangun pidarta Bali puniki wenten 3 pahpahan sane ngewangun pidartanya punika. Sanika pertama wenten pemahbah utawi purwake. Sanika ping kalih wenten daging pidarta miwah sanika ping 3 utawi sanika ping 4 punika pemukut. Inggih mangkin wenten alit-alit sane mapitaken Ibu napi manten punika dagingnyane ring soang-soang wangun pidarta. Inggih. Mangkin cinyakin iriki sanika pertama pemahbah pidarta. Ring pemahbah patut madaging pengastuti utawi pengastungkara. Ini punika salam Om Swastiastu iraga pinaka krama Bali. Sanika ping kalih punika patut madaging pengayu bagia ring ida sanyang widiwasa duaning punapi duaning sangkaning asung kertawar nugrahan ida sanyang widiwasa alit-alit sareng sami prasida maktayang pidarta ring ajeng anake akeh. Nih, sanika ping 3 punika patut madaging pasinahan anggan alit-alit makasami pinaka sang pamidarta mangda punapi mangda sang sane mirengan baose punika uning sang pasira sane maktayang pidartane punika. Nggih, sanika ping kalih ring wangun ring daging pidarta punika patut madaging sanika pertama unteng pidabdab paindikan utawi karya. Sanika ping kalih punika patut madaging tema sanika icen untuk lembaga. Sanika ping 3 patut madaging tetujon bebaosan alit-alit makasami maktayang pidartane punika. Ini puniki wangun sanika ping 4 ini punika pemukut pidarta. Napi kemanten dagingnyane patut madaging pacutetan daging bebaosan. Sanika ping kali patut madaging matur suksema untuk uratian sang sane mirengang. Punika taler alit-alit makasami patut nunas sinampura untuk keiwangan alit-alit ritakala mapidarta. Ini sanika ping 3 punika paramesanti. Ring ajeng alit-alite sampun ngaturang Om Swastiastu ring pemuput alit-alite patut ngaturang paramesanti taler. Inggih mangkin sapunapi tata carane maktayang pidarta. Nggih. Mangkin Ibu jadi ngodar tata cara maktayang pidarta wenten papat sanika pertama punika wenten pidarta tutur utawi extempor. Nggih pidarta tutur puniki pinaka pidarta sane sampun kerencanayang utawi pidarta sane nenten nganggen teks. Ring pidarta tutur puniki alit-alit makasami presida ngapalang pidarta sane jagi kebaktian. Di pidarta sane keping kalih puniki pidarta arda tutur utawi pidarta memoriter. Di punika pidarta sane makte ringkesan ritakala jagi mau pidarta ring ajang anake akeh. Sane keping 3 inggih punika pidarta dadakan. Inggih punika pidarta sane nenten kerencanayang.
utawi dadakan sifatnya nih. Sani keping 4, sani keping 4, inggih punika pidarta nguwaca naskah. Inggih punika pidarta sane ngangge naskah utawi nguwaca naskah. Nih. Makin sapunapi tati kesannyane anake mapidarta Bali nggih. Niki wenten 5 soroh tati kesan mapidarta Bali. Inggih punika sani pertama wicara. Wicara punika alit-alit makasami patut wagen ngolah tema sane jagi kebaktian ring pidartane punika. Hani keping kalih wenten wirama. Wirama punika inggih tembang utawi lagu ucapan mabaos Bali miwah intonasi suara sane anut ring punggelan lengkare ring pidartan alit-alit makasami. Hani keping 3 inggih punika wirase. Punika kewagedan ngawuhin pengrasa utawi penghayatan alit-alit sareng sami ritatkala mapidarta mangda presiden nudut kayun sang sane mirengang. Sane selanturnyane inggih punika wiraga. Wiraga punika semita utawi raras utawi bahasa tubuh alit-alit makasami maktayang pidarta. Inggih miwasan keping 4 inggih punika wasata. Punika ritatkala alit-alit makasami mapidarta nyobiahang pidarta antuk pikayunan sane manut ring wiraga niki wau. Inggih, kadiwantah asa punika sane persida aturan ibu nganinin indik pepelajahan pidarta Bali rahinane mangke dumugi napi sane sampun kawedar presida resepang alit-alit makasami. Ritatkala wenten atur ibu sane nenten manut ring arsa ibu nas gangrena penganggur. Puputin ibu untuk para masanti. Om Santi 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 Om.